Kinhu noin kai chong ka deficit ha ka khat sau turik uchamang aja apun rio kilawan ban ekran haslong press crop ha ka banin bai dei jingdawa jongki ka kong Amanda Pasiau mot habakren hakilat pathai kubor kala ong bawat la ka sorka ka tip bahaya ka jing e ba ka jing sngo jongki halor ka Meghalaya bat ka non government school bat college employees centralized provident fund scheme aja apun rio ndai kadang khot jingalang ban sngo thu ya ka jing e jongki kai thu bahadien ka jingle sakta jingalang tang da ka we ka jingmot man pau sa sarkar balada ka ong ba kampat sngo thu ya ka jing e jong deficit employees ndai kin sabatai ha ka jingalang Hoy na sa to ihap siya yawan kumi siya press ni bilang ikan. Apa bentar siya hangi sipang buat kum tanong kay deficit na ngalingo siya kini ki order ki bami na ka sarkar kaway hadin kaway kabangin ni sukrumah naman danga yat ko ipi ngadu kasi ba ngelayo kata confirmation na kajintan scam juga kam juni hakani ka kam ikan ni yo kata confirmation data na kata shti ba scam ni kini kam kajudan kajinto kata ka shti ba ita inonikai ibatung hanta ila lakit scam ya kam juni nadu kata ri ba lakit scam ni ihap sedang bansil syaka CPF scheme. Kata CPF scheme kabahat kendai sebab duduk kendai. CPF Act 1969. Tu. Baru asyik kata Islam berkat mau duduk kendai. Ni yo statehood ni puan temu. Tikino hikai jeni kat ki barang tray ni ladang tam. Ki belak syang hat ki dan ki barang tray ki dan. Dia kalayak syiat kumni. Paot ni kung kinohikai ni sungtu bakadan kata kies kajong kinohikai ruang takut kalau ada nikah CPF scheme kajing penteri kam jongkah panpai kimi kumno la penteri kam ya ka lada la penteri kam ya ka pura bah berpang kabadai ni iru ba hawan hajar saw New York kashti now under Secretary Education Department Sarkar Meghalaya Kababtha ya ka Directorate of School and Elementary Education, but ka Directorate of Higher and Technical Education. Kababtha ba ya kini kinong tray, ha kini ki school deficit, ni ki college deficit, kin hap bantap ya baru kapisah kata ka CPF. Kabagi baru kata ki penang haki account, hijong lajong. Kahap bantap siya kata ka centralized provident pension and provident fund account kaba ka sarkar hi kat kung ka jinta jang kapot kalau clear hak SBI dan kra shushu New York kishiti nakini ki tenak ki prepare jang school but jang ka higher but technical education kababtha ini kinong tray kabaong Ba't ka ang kuno? Nanpuli hindi ang kaparan mo. As per the directions of the court, the Meghalaya government is directed to create and operationalize the Centralized Provident Fund Scheme under the Meghalaya Non-Government Schools and Colleges Provident Fund Scheme Act 1969. Shushu hakani kajuk order kaswata kalau kumno dan previous materi. As per this direction, it had on 30th September 2024 opened the Centralized Provident Fund account in SBI Lankra. Shushu kalau kumno kani kaski. In case employees who do not give their consent, they will remain in the present CPF system. However, the government will not give the matching share
of 8% to their individual CPF account, since the government has to comply to the Honorable Court order, which implies a centralized provident fund scheme. Kani kemudian kesorkari keplay kata ke centralized provident scheme, kesorkari kebaong toyet hab syata bakini ki order ki bagi na sarkar kalong katpung karai jong kabut tinggi ki badai kinong song kinong hikai ki balan nasdan ni snotu ya ka jindang kam ban buat ya ki order jong kabut berhaba ke sarkar ko ini bakat pung kabut ni buat be order ni hab syata kabalingok pada kalong bakani kaki sekarang ya hakun nilingok sisya bakami kata ke order berkata ke order kadai hadiah kata ke meeting kabai om i baku pala kawan riu tarik jiet berjiet hi mapi kemudian habana kasniling kong pikam ai la yana bangan jiet bangan rum dengan rum sepaskin mentah ndala siteng pio ngaji minok nen naini kabang nilang limo syusuk kan sarkar kalong balai ki penni kini ki order klik tedong klik cipang tap cipang say haba pilas dan kawai lebet kawai ladaka kadai ke order jang kakut tak berburang nin burang yang kata ke order jang kakut hangin sutu syuk kami ke order ne dalol kani ngilong tu basyayong shisha Namar nani tu hok ipi la asnem nilabu hanta haka centralized provident fund minta laga ong ini seiru ngan sei kumno ni tap kelumte nga utau personal subscriber ID ngam padio ngam tip kini ru playo sir ni padio telada ong seiru ngin sei kumno Aishwa ini to personal subscriber ID Aishwa ini kata kajing ken kajing dia nin se berkat kata na palle muta ong sei shwaban sei ong kuno pendak shwaya ka form tinda pendak ya ka form nanda sei dangan yo kajing ken ka bamdei kantam ladang ala shwat ngan li mari shano ngan li mari ka school jongane ngan li mari ka sarkane ngan li mari kata rim suthu ba kalau nggak bakal mar bahkan ni karukam pentrikam berkaji kepat cumi ya ke sarkar kalau ku sarkar but kinang teri sarkar nada pisang tu smubha pi ki balak kami nang start esti bani niru buat si kat tik bin pa bin kat kum baong ka buat kum tamin le ai lachla le ya ka badan kam nai penplur marjing mut ji perkat kumni yani man kapoi ni dan laki kam ki jungi ki bakam kia ni dan kam ban hikai ki kena skul ki jungi ban pendak ki kos kumni penplur mar ni pais ki jinja tangkat tahi